Mzafo ya mama chia mama kwa bebra so mamuni ama udo biso nsamwa ya bobo no anope ba na yede eba besomo aye Sompa television so oti enka obroni of mantem ne mo a Sompa 98.9 FM ekute mo asante mantem ne mpota mo Sompa 93.1 FM ekure mo so na Bono East eye techima ne nkransa kintampone ne mpota mo nyina Sompa 90.7 FM so ekute mo anope ensamne dos na poso eni mampani da John Dramani Mahama yato obayi no se mampani a wo ba edi atudwa se oda otwedi amponyankrompon ase se wato no pono na tamfo anim na odagana man so asepa mampani na nadu danko akufado no so Ghana mampani a wokro edi abasobosoro nko akwama mampani a wo ba John Dramani Mahama se odinkunim na no memenda abato aye kokotu yenimu na NDC amanyuku dia desre eto wo matitafo no mo party manim se omonchu omo ho emfa enfiniema ensem fata ho na omunyai se wo mo ede basabasa yo na eba no mo srewunum se omunimra ene enhyehyeye so abusia weni afoforo pi ene akekesi ene se kase ababi a wo bia na no pay ye ba na ye dia ba besomwo aseda kase nkoma 21st clinic so siate kentini no a etwetwu wo na etutu wo no for ne eche 21st clinic ne ya doctor for ne ya nurse for ne mfidi papa no yemfa entutu ya de na semfa ma he Ghana fa na nyina ye wo enkrabata ne bi wo hono mo a ye so ma no pay wi nwuma na yudesium ye ntini no a efru sisim de efa oto na se de fa osirim de kosi unankokom efa onantudi kosi unampodo so no etimi kautim what se de wanya stroke no na nso na enye stroke a ye siatica yade bore branches biamo na any doctors nkodi nkomo na yenhwe into yade na se emfama Sompa chade mfie miensanie na yabamo na so abrebia afene kwawie yese ya ye kaka mo se ejanka no bedidiu obekunafo wan na kata na deja so ekunafo no obenom obedidi obehye eyemenu mienu a na yebeboa wonum ntia mfie miensanie ye bom na so ne yesremo se de obenya bia emo anwa esichire womontade womompaboa entuma de obenya bia ye jede madasani a arechichire ebeba no ho amana yiyi no fa bi ebekan ho na yemfa enum nyankai ene ekunafo no na ebia ososo die opeso ye ni sika na de ba ekwan da honum ni hia ne se mu pa mani number e wo de be fa so 0598 5598 02 0598 5598 02 edi ebeba Tarawan Media na se Blessed Foster abusia ochiri amponyankrompo no wonhyira no wonya okese se utu sagidia na mo wi na wababeke ho ama ya yesade we abusia fo wenum na ebo echidoma no pay abia wo bia no ye ba ne ababesom wo mede ede na ya abo amale bia boga yenye brena fensem no yenkode yenkututu na srani abasa emfa emamom ye sha ase mama no tuasa abato ya nsunsanso emua na ye wo enra ejebu emfa ho ne ne sasabra ya brewa kutudwe nyina echire no abrabo mode ye brebre pumako mu a ma me Jane Mensa abato komesa mpanimpa abato ekoto no na no memenda no wode nsunsanso betu bedwasrede a wode etudwa se emana ye kokoto ye no mampani da John Dramani Mahama ne ndesi amanyuku no ene tabiri mano dodo no a sisi wono ene ye mampani a yato aba eyinu a wo twen so domfo be yadom na January bosom no betu yasomdwemu na wakọ no akwakosaye ma me Jane Mensa emra waji akonya tena so na obobo mano yenkwe na enkutisi no sibubo no. The winner of the presidential election must obtain at least 50% plus 1 at the polls to be declared the winner of the election. We have collated the presidential results from all 16 administrative regions, of which 267 of the 276 constituencies have been captured. We have not been able to receive results from 9 constituencies because our offices have been besieged by political party supporters, making it impossible to complete the collation process. That notwithstanding, the presidential results from the 267 constituencies included 304, being 41.61%. Daniel Augustus Latte Jr.
of the DCPP obtained 7, being 56.55%. Mr. Hassan Ayariga of the APC obtained 17,461. Observe we ayema meje na dokwe mensa wono ena eyoba penny o my Ghana yabato komisa no wutua no ena na obobo emma no ede echira mansa no we eye enra nwumre no ena obobo emei ema chesene ne osibo ewom se na amanfo nim nsunsanso no se de besi akode nenso na agane ye twen se oba pani no a ebetwa nam de atoso na chesene ne yabose na yatwemumume eno ena no enwumre no ye no na eno akire mampani dada John Dramani Mahama so eno anajo woni omamu ne nyina ekasai efri eye nifia ewo eye enkrapompune mantem no mu na ne nsem nyina ekoye aseda ena na ode Ghana man aseda ena ode ma obi bia abato no a ekoso no eja onya ne mugidie omo anya ne mugidie nyina soso no wode aseda ekomo obi bia na oda ochede ampo nyankrompo ase se wato no pono ewa na tamfo anim wa ma na tamfo anwuo na omo tena ase ehu eye nkunim kese ene enemunyam hye kese a wode ehye no se Ghana fo nyina bo se sa gidie kese we ya yenya ewo ne mu no omma Ghana man ensa ensifom. I'm deeply honored and humbled to receive such an overwhelming endorsement from the Ghanaian people, and I wish to thank all who made this possible by going out to vote for me. I thank all Ghanaians, both at home and abroad, for your continued belief in our democracy, despite the severe crisis our nation is going through. I also congratulate our parliamentary candidates who have also swept the electoral landscape with a very resounding victory. I have a legion of thanks to give for this emphatic electoral success. And let me begin again by thanking the Almighty God, the creator of heaven and earth, for protecting and preserving us through this whole campaign period. And to paraphrase the psalmist, I also give thanks to God for preparing a table before me Observe nti we ye mampani dada John Dramani Mahama ne yetene nken we ye mra na oni omamu ne nyina kasa de efri eye natena ya wonkra pompone mantemu ne nyina aseda enana ode ema oman no na mampani na nadodan kwakufu ado soso mampani a wono soso woko soso ede abasobo akọ ede ama mampani a woba John Dramani Mahama se abato a Ghana madehye kokoto no na no memenda no na dwuma deni a woyeye ede nkunim abreno ama Ghana fo anyagidie sronko ewonimu wahye ne bo se de wose ono na ban no a ekro no eye bia ema enkrata wose omo boabo no de gya de wose wo mu ebuhu nkonta de wose omo sese bia de ekire no wono mo ebe ne ekwan sronko so na eja wo mo ada bibia de ama eye mampani a oba John Dramani Mahama no akire wode atodwa se woni mampani da John Dramani Mahama di nkomo ama wono mu mienu nyina agye atum se nyankopon ya adom a ekine wukuo ekina Wednesday mampani da John Dramani Mahama ebekọ eye Jubilee House abonten so na ne kwasibro ni kan se eye transition no eja mampani akufuado ebebo ne mpanimfo a womo ebe gina na nema yesa dwumadie no na mampani dada John Dramani Mahama soso no ede ne mpanimfo ekọ omsoso no ombehwe na omo eja na nema jeje nkrata nyina ne nyina sanhyehye no mampani na nando danko akufuado kire se one mampani dada John Dramani Mahama aye sanhyehye no a odomfo ye adom a ekina eye Wednesday ena omo ehwe nanim ewo Jubilee House abonten eso ye be hyemo bo
se yeni ebedi akiri de befra to bia no yemfa enkame mo yento aso owura Enoch amwakunsia enwe bi atwam asantema ntema se ba ne bamba ho nsensem a na ono enene da no ye fene se eye security coordinator no na da no de atodwa se NDC amanyuku achitafo nya de omo betena ho no mo amu bia popo na ni de agu omo so bia ni omo behwe se pepepe yo ebe yadwuma ewo kuro yi mu because Oma temper with most of the biometric materials. But we are here to abano. Voting statistics is our woman fa. We call the choir. Be our baby. Numbers, stamp numbers. Near the also much actually. And some ya shaba to onasino. Say NDC phobia kokokan na ayamansu. Isi no abolitrimu pop. Say woman NPP area. Isi officials no ya to abano kura area. I was a list no publishing. Na ya hwehwema obia wiase nyina hu se NPP executives and omudo omugina saabia ye nyina Observe nti we ayora Enoch amwako ensiemre bi atwam na asantema se ye ba na security hu nsensem a na ono enene da no eno akiri yewra chese eniji na ekoso wandisi amanyuku atena ye wa santema say broja jemfi chairman na kwese Dr. Frank Amwako hene chese na enya samketo akra yenko party office onomo na enra eniji na ekoso ewo party office onomo no yenko hwe ni so ade kakra Observe nti we ye NDC amanyuku no party officer wa sentiment say enigye no na esewani nsese ye ka kire wo broja jemfi chairman na kwesi Dr. Frank Amwako hene chochofo penny de NDC amanyuku no wa sentiment say na lawyer Evans amankwa no munyina na gese enigye na abano na yewra same jemfi na hwani amansa din komo ema NDC amanyuku no na ode atodwa se obesre NDC amanyuku achitafo no se hwani obia amfamra anhye ne nsem anye basabasa ankobo obi anko se japade bia na mampeni dada John Dramani Mahama nyesa na ope eye ne niema who are looking for an opportunity to cause mayhem. We won this election clean. We won this election free and fair. We did not resort to violence. That has never been our nature. And so it is not now that we will resort to violence or acts of vandalism. Don't give them what they are looking for. Let's be peaceful. By 4:30 p.m., Observe yewra same jemfi na hwani amansa din komoma NDC amanyuku na wo cheche nsemu no se party ne ma ehwese wo mo edemra ene nhise ya wo man ya hyehye ato wono no ebe ya adwuma hwe no bia amfamra ankwanko hye ne nsem ankose wo man ya japade na se wamfa bibi ankwanko bo obi na eno akire pani a woda NDC amanyuku ano ewo mfinfin mantem Professor Richard Kofi Esiedu esre IGP Dr. George Kufu dampare ne pusi mpenimfo se ma me hawa kum sene mpesua no so a yete hawa kum sene atwituo atututu amana ka amanfo bi no mo wo mo besre IGP ada se de omo pa ene se ombeti wo mani agi akonya atena so na sa de na ekoso abato oda no wono ma ayhwem na se embra no bo hawa kum sene ene ne kine yo mo nkoche no no mo emfa no nkogina embra no chairman de ma NDC our Central Region Professor Richard Kofi Esiedu Imre frame one I hosem kese na to Central Region. I hosem one side ni dey so one side. I hosem say imbe 88 results I fi Kaswaba no. Kaswa Rambo how akomsi ni results aba nche say we lose seat. And inti we consulting to her normal style, the Rambo style of shooting and killing people. And in fact, in Rahopa, how comes a Nakoyo, and this candidate election we win, the bodyguard. Nakoyo boys are shooting a kunu. In the how comes in the boys is shooting Nakoyo bodyguard in kunu. Mabakos is shooting number 9 attitude. In fact, Sir Barbaric at Wickham in Hobium. Lessons there a Kibramin Kibi. Even Yakotuaba. Nagana for the open now. Why?
The why say chinchinachi that's all now doing by force. Observe nti we aye titire ni demand is amanyuku no ewo Central Region mfimfim mantemum Professor Richard Kofi Esiedu na yete ne nken afei amfa kase ne nkonko wie ewo subin abato mpesua so na kanemra sebedwani a na owo mra sebedwafiem edema adesia ewo subin abato mpesua so ora Eugene Boache entwi ede atodwa se party mpenimfo wose ene kura de chese mrasebe dwanu ho no mokono nse da nya akono nya nika bia parliament ne se wobekọ se wo MP na wo kwa akosi wade hia nem e mrasebe dwafiem akwakopre ye yodi abrewu no se nya nika bia akwako yesika sere da bia ne yesire wusika na MP me yira wo na MP me bayare na MP komodeme na MP me atade nyina tete na MP me mpabo nyina sei chese bia na ye de ba MP so nti wose on the office chese adwuma ewo wiase ene Ghana ase ya enya kono nya nika eyese obi DMP ewo eye Ghana member se ura Eugene Boache entwi because no very prestigious say wonu aya wo ma me mabusu afuru nyina wo so na etima hwe manim ahyeman munyam bidenya me ase with the sufi for ase I will not discount it but adwuma ye nyina value chain obi mu ene kwase adwuma ba na ka me check am fo ka me say for the last year was my son you be fra wo sa intro so kwa fine intro but we have to find the money to execute it. And MP you want there. We want to be a musuno. Every to them home. Musu you try to carry 5,000 for fan coffee. You wait to wait your car loan baby between your dues baby 5,000 fan coffee. And we never say one says both sides. One says them all. A sister one colleague this guy. We are primaries. We're winning about parliament. Or by our loan be or the BB or the Cotuaso. 80 scale in the year no matter loan. That's why the bank was here. 80 for 4 years in your tracker. We knew about one crime, best of body. Or buy 2017, 2017 year. On one year deputy minister. And for now, 2 board of years. No, Saturday constituency inside. Can I be able to surround with 50 about parliament? Then you pay small train. Only in was satisfied with you. One for an eye to buy a to about. And I told you 12 money management. Only empty money of food. Ah, who seems to be you pay your more show. It won't make us say, and into Ujai. Now, we call private and lose something maybe. Yemen Majai. Name one more per se on Betis Mamma, on my way, you move over some baby. Now, the Chelsea MPD, I'm an who would you war, you are baby, and I will be a warrior MPD, and now we need to be out with some monkey monster. Not why we are not getting coverage. Observe nti we eye ora Eugene Boache entwi wo ye mrasebe dwania owo mrasebe dwafima de se wo subin abato empesua so wa nyina bio delegates no amfatumi amane bio sisi ni pafro na AC MPP amanyuko ni adehia wo subin abato empesua so anemu ewo mrasebe dwafim nti we eye ja abato na chi send you see who abato no faye ene MPP modemo ena we no nyina epiepie mo no ye gina we so na no pay ensam a ye papa no de ba beso mo no ye de mo sia sei ni asori am man hina asaso atena se bio e de ade ache bi adwumadi atwa moso kukua e de chinchin fidie ne e de mamie azuka soso ene ye koba je sisimpene mu ene mrante no aka no ene taye chima yitimi esom wiase afa na nyina medin ede na ya abo amali bia boga no pay so no yasaso amamachia ebia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno